Telaske. Ditelaske. Dirauke. Diminum apa Minum di? dulu. Minum dulu. Minum dulu terus sisanya dirapin. Oke. Minum terus Air sisanya dibasuhkan ke muka, terus daunnya dimakan. Tiga. 3 kali. Tiga kali. Dirapin. Ambil ya. Iya benar. 3 kali. Ini kira 3 kali. Jangan lupa terus daunnya habis itu dimakan. Lillahi ta'ala gitu. Pasti ala. Pasti niatin. Sabun. Kamu Limun. maturnya pripun? Matur seneng gue. Iya, pintar. Ya langsung bocor. Masa langsung dikirim undangan itu.